Dragi naši gledatelji, na izravnoj vezi iz Zagreba imamo autora i urednika jednog jedinstvenog humoristično-satiričnog časopisa Aha, Dražena Jergovića, koji nam se javlja da bi nam predstavio svoj časopis jedinstveni u Hrvatskoj. Dobar dan, gospodine Dražene, čujemo li se? Dobar dan i vama, Ivana. Evo, za početak predstavite nam malo svoj jedinstveni humoristično-satirični časopis. Poseban je svakako. Pa prije svega, evo, ja se zahvaljujem vama na pozivu u emisiju, barem evo na ovakav način. Pozdrav svim gostima i gledateljima. Da, upravo ste, časopis pod nazivom Aha je zapravo magazin koji za sad, koliko znadem, je jedini humorističko-satirički časopis koji se objavljuje kao mjesečnik u Hrvatskoj. Dostupan je svakog prvog u mjesecu kao online elektronsko izdanje. Može se naći na platformi issue.com gdje se objavljuju sve publikacije, časopisi, knjige i tako dalje. Nedavno je izašao 4. broj. Tako je, dogurali smo do 4. broja. Magazin je pokrenut na inicijativu nekolicine proaktivnih članova i utemeljitelja Udruge hrvatskih aforista i humorista koji djeluju od studenog 2017. godine. Ja sam između ostalog isto član te udruge. Brojimo za sad više od 70 članova i jedan od ciljeva udruge, osim okupljanja, znači aktivnih aforista i humorista, izrada internetske stranice i afirmacije mlađih humorista je upravo bio i izlazak, znači objavljivanje vlastitog glasila. Dobro, recite nam koje sve humoristične forme taj časopis sadrži i na koji način se mogu prijaviti autori vama osobno ako žele nešto objaviti u tom istom stilu, zapravo u humorističnom tonu. Pa zastupljene su znači sve humoristične forme koje se mogu znači pronaći u raznim časopisima, glasilima i slično. Osim viceva, znači tu su zastupljene uglavnom karikature, aforizmi, epigrami, šaljive pjesme, anegdote, humoreske satire, osmislice, izvrnutice, premetaljke, gnome, sentence, znači razni oblici. Uglavnom se radi o kraćim formama, kraće priče i tako dalje. Vrlo zanimljivo. Recite nam odakle su uglavnom autori. Jesu li iz Hrvatske ili imate možda neke iz inozemstva? Autori su uglavnom iz Hrvatske, raznih dobnih skupina, ali imamo i nekolicinu autora koji su nam se javili u zadnje vrijeme da bi željeli objavljivati u časopisu i tako se širimo znači na područje XU iz Crne Gore, Srbije i Makedonije. Nekoliko autora, vrsnih karikaturista i aforista. Također ste urednik Iride Amusa, humoristično-satiričke zbirke. Koje teme najčešće obrađujete u svojoj zbirci i koji dio društva je najviše zastupljen na humorističan način? Pa nakon objavljivanja zbirke Iride Amus, humoristično-satirički list koji sam pokrenuo, znači zajedno sa kolegama iz Aha, se nekako nametao sam po sebi. On je bio u formi, znači, časopis knjiga, ali eto, u njemu sam zastupao uglavnom, kao i danas, držim se znači nekakvih tema iz svakodnevnog života, međuljudski odnosi s uplivom politike, ekonomije, socijalnih prilika i neprilika. Mali čovjek koji je u modernom kapitalističkom društvu se možda najbolje i ne snalazi u ovo moderno vrijeme. Znači uvijek vam je suvremeni život neiscrpna inspiracija, uglavnom za humor. Točno. Ima li humor po vašem mišljenju budućnost u pisanoj riječi prema vašem dugogodišnjem iskustvu bavljenja njime? Humor u nas svakako ima svoj odjek i napredak. Može se, znači, mnogi ljudi se mogu s njime poistovjetiti u svakodnevnim situacijama
i ima svoje čitatelje. Naravno, oni nisu brojni, ali eto, između ostalog i kroz ovaj časopis i udrugu nastojimo nekako animirati mlađe članove da nam pišu, šalju svoje radove i da se zainteresiraju uopće za humor i satiru i takvu formu, jer je ona dosta zanemarena, nekako marginalizirana u današnje vrijeme, pogotovo kroz školske kurikulume. Da, bitno je znači njegovati to stvaralaštvo još od malih nogu, od osnovne škole. Upravo tako. Evo, ja sam od gimnazije počeo, znači, sa nekakvim izvrtanjima, premetanjima, igrao se riječima i tako dalje. Tako da sam na takvim nekakvim inverzijama gradio svoj humoristični stil koji sam kasnije s godinama i sazrijevajući nadograđivao na ove malo suvremenije i kvalitetnije forme kojima se bavi većina današnjih aforista. Evo, za kraj još pozovite autore ili kreativce, slobodnog, znači humoriste, karikaturiste, književnike, slobodne umjetnike, na koji način vam se mogu prijaviti, poslati svoje uratke? Svi zainteresirani budući suradnici koji pišu šaljive forme, igraju se riječima, nasmijavaju druge, ali bez viceva, dobro su došli kako u našu udrugu tako i u naš magazin. Mogu nam se javiti preko Facebook grupe Udruga hrvatskih aforista i humorista, preko internetske stranice uh-ah.hr, mailom i putem društvenih mreža općenito. Znači. Evo, ja vam se zahvaljujem na vašem javljanju. Hvala vam. Želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu. A mi nastavljamo. Zahvaljujem se na pozivu. Lijep pozdrav svima. Hvala vam. A mi dalje, dragi gledatelji, nastavljamo s malim oglasima.